ډریورانو خوارانو اواز را سره پورته کوي چې یوې خواته روژه ده او بلې خواته نن څلورمه ورځ د دوی په هړتال کې ولاړ دي چې د دوی په ایسي کنټینرانو کې د کروړو روپو میوې پرتې دي، غوښې پرتې دي او داسې مالټې او نور سامانونه د دوی په ایسي کنټینرانو کې پراته دي. په هغه کې دا بالکل پر خرابېدو مخ باندې روان دي. تاسو کتلی سئ په دا ویډیو کې دغه انګور دي، دغه انګور بالکل اوس پر خرابېدو مخ دي. د دغه ډریورانو خوارانو اواز پورته کوي چې په دغه هړتال کې ولاړ دي. دوی وایي چې نه دلته د اوبو کوم سهولت شته، نه دلته موږ ته د روژه مات کوم ترتیب شته، نه موږ دلته د پیشلمي کوم ترتیب لرو. نن څلورمه ورځ ده. دوی وایي چې موږ په نوشکي کې په دا هړتال کې ولاړ یو. زموږ سره نه سرکار کوم داسې رعایت کړی دی، نه زموږ سره هړتال والا داسې کومه لاره وړې ده چې یا موږ ته لاره راخلاصه کړي، نه سرکار راغلی دی چې د دغه هړتال والا مطالبه یې منلې ده. نو ټول ملګري پر سوشل میډیا باندې د دغه ډریورانو خوارانو اواز پورته کوي. یقینا هم دا ډېر زور غواړي چې تاسو یار مسافر یاست او بیا روډ بند او بیا ستاسو سره په کنټینرانو په ایسي ټیلرانو کې میوې پرتې وي چې هغه و خرابېدو ته نږدې وي. نو د کروړو روپو مالونه په دغه کنټینرانو کې پراته دي. د دغه ډریورانو خوارانو دغه اواز در یو ځای پرې ورسوئ، اواز یې پورته کوي چې دا در انتظامیه او در نورو داسې غټو لیډرانو پورې ورسېږي چې هغه دغه د ډریورانو دا مسله ورحل کړي. هره دومه درېیمه ورځ که د کوټ څخه د پنجاب لارې دي، که د کوټ څخه د کراچۍ لارې دي، هره دومه درېیمه ورځ بند وي. په دې کې مسافرو خوارانو ته مشکلات جوړ وي. راځئ نور مکمله تفصیل په دا ویډیو کې په خپله وګورئ. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या मसला है? वालेकुम सलाम। इधर देखो भाईजान, पहले ये तो हमारा माल तुम देखो, ये इसका हालात तुम देखो यार, ये सारा खराब हो रहा है। 2-2 करोड़ माल, ये 20 तकरीबन 20-25 ट्रेलर खड़ा है यहाँ पर, सारा माल ये माल तो इधर इधर रखो। ये हमारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले तो हमारा नुकसान हुआ है, दूसरा रमज़ान शरीफ है, इधर ना हमारे लिए कोई सहूलत है। तुम इधर इधर देखो। अच्छा, यहाँ पर देखो ना कोई ट्यूबवेल है, ना पानी है, हमारे लिए सहूलत नहीं है। ना हमने सेरी किया, 3 रोजे रखा है, ना कोई सेरी किया, ना कुछ शाम के लिए अगर कुछ मिल जाता है बिस्किट वगैरह हम वो कितना गाड़ी है? 20-25 गाड़ी तो हमारे स्टॉल वाले। क्या लोड है इसमें? क्या लोड है इस पे? किलो लोड, माल्टा लोड है, माल्टा लोड है, दूसरा सेब लोड है और गोश्त लोड है। अच्छा, खजूर मजूर वगैरह सारी गाड़ी तो और तो लोड है। हमारा तो ये नुकसान हो रहा है, ये तो सारा खराब हुआ है। फिर ये हड़ताल इन लोगों ने किया, ये तो रमजान शरीफ है। बराए मेहरबानी हमारे लिए इधर तो इस रास्ता खोलो। इधर ना हमारे लिए ना 5 दिन में नए हमने नमाज किया है, ना कोई वज़ू का पानी सहूलत है। हम बहुत जलील हो रहे हैं। खुदा रहा हमारा क्या कसूर है? और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार, इस माल का जिम्मेदार तो हुकूमत है। मैं हड़ताल वाले के पास गया, वो कहते हैं ना हम जिम्मेदारी उठाएगा, ना इनका हमारा जिम्मेदारी है। आप खड़े रहना तो जितना तक हमारा हड़ताल है फिर वहाँ तक आप खड़े रहना। इस दर्जे को कितना गाड़ियाँ खड़ा है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा है, सब लोग जलील हो रहे हैं। इधर जलील तो हम लोग हो रहे हैं। इनको तो 2011 से मुतालबा उठाकर इधर रमज़ान पे अभी खड़ा कर, वो कहता है लोगों को खड़ा कर रहे कि हमारा रमज़ान शरीफ है, इधर हमारा जलील करवा रहे ना। موږ نن څلورمه ده چې ولاړ یو دلته دا د ګردګاپ علاقه ده، د مشکي څخه چې راسي زموږ ګاډۍ ولاړې دي، تقریبا 25-30 موټره ولاړ دي. د چا انګور لوړ دي، د چا سیب لوړ دي، د چا دا خوا کینو راوړي دي، مالټې، چا غوښ راوړي دي، ولاړ دي. نن څلورمه ده، موږ په دا هړتال کې ودې سره ولاړ یو. نه دلته د اوبو دغه شته، نه د روژه مات یو شی مې شته، نه هوټل شته چې موږ مخ ته ولاړ شو، شاته ولاړ شو. دوی موږ نه ایله کوي، دوی موږ نه ایله کوي. دلې موږ ولاړ یو، موږ وسپارلو. هغه وایي د دې ذمهواره سرکار دی، د سرکار سره خپله خبره وکړئ. ته د سرکار علاقې موږ تل درولي، خو ته یو سرکار نه یې درولي. موږ 4 ورځې ستاسو سره تعاون وکړي، ولاړ موږ علاقې بالا. ته چا درولي یاست؟ موږ هړتال والا درولي، دا بلوچستان درولي، دا د ګردګاپ علاقه خلک یې 4 کاله مخکې ورک دي. دوی موږ اوس درولي. مال څنګه دی؟ مال الرک مال ته وګوره، مال دا دی خراب دی. دی بیا وجه مال کا سرکار دیکھو. بس بالا ورواس